It's on now. Let's try it again. Good evening. Ešte raz, dobrý večer všetkým. You've had some refreshment Mali sme občerstvenie and you're ready to go. a sme pripravení ísť ďalej, však? Praise God. Thank you, Sláva Pastor. Bohu. Ďakujeme, pastor, Thank you, Pastor, for hosting us. že nás tu hostíte. It's a privilege to be in your church again tonight. Je to naozaj výsada pre mňa byť znova v tvojom zbore. How many of you, this is your first time to be with us tonight? Koľký z vás je tu poprvýkrát s nami dnes večer? Včera ste tu neboli, dneska ste prvýkrát. We welcome you. Vítame vás. Maybe 25 people. Thank Asi you for 25 coming. ľudí, vítame vás, ďakujeme. The Church of Jesus Christ is the only answer for this world. Cirkev Ježiša Krista je jedinou odpoveďou pre tento svet. The church has called out people from the world that are now networked together. Cirkev je vlastne to, že ľudia sú vytrhovaní preto, aby spolu pracovali. The church is not a building, it's the people. Budova nie je cirkev. Cirkev to sú ľudia. And I hope you are thankful to be a part of God's great Amen. church. A dúfam, že ty si vďačný za to, že si súčasťou Božej cirkvi. Amen. 5 of you are happy. 5 z vás ste vďační. Dobre, že ste povedali amen. I said I hope you're thankful to be part of God's Povedal great som, church. dúfam, že si vďačný Bohu za to, že si súčasťou jeho cirkvi. Now, we're going to take a different turn in the road tonight for this time together. A verím, že sa dostaneme na iný mód dnes večer. I'm going to talk to you about basics for pulpit ministry. Basic information for pulpit, successful pulpit ministry. Takže budeme dnes hovoriť teraz o tom, že základné informácie o službe skazateľnice. Everyone can teach the Bible to somebody. Každý môže vyučovať Bibliu niekoho. You don't have to be a pastor to teach. Nemusíš byť pastorom, aby si vyučoval. So keep your ears open to what the Lord says to Takže you maj tonight. uši otvorené k tomu, aby si počul, čo Boh hovorí. Let's pray real quick. Poďme sa krátko modliť. Thank you, Lord, for this great privilege. Ďakujem ti, Pane, za toto veľkú výsadu. We ask you, Holy Spirit, to speak to our hearts. Modlíme sa, Duchu Svätý, aby si hovoril do našich srdc. We know the secret to an exciting life Vieme, že tajomstvo k úspešnému životu is to find out what you're blessing and then get in the middle of it. je zistiť, kde je tvoje požehnanie a potom byť súčasťou uprostred toho. So help us tonight. Pane, pomôž nám dnes večer. Thank you in Jesus' name. Ďakujem ti v mene Ježiš. I'm going to give you a lot of scripture tonight, Dám vám veľa veršov z písma dnes večer and I hope you'll just jot them down, the scriptures down. a dúfam, že si ich stihneš zapísať, tie verše z Biblie. The first one is where Paul the apostle speaks to a young man and is giving him instruction. Prvá pasáž z písma je, keď Pavol hovorí k mladému mužovi a dáva mu inštrukcie. You say, I don't have any experience, it really can't, the teaching can't really apply to me because I'm so young in the faith. Možno ty si hovoríš, že som tak mladý vo viere, ja neviem, ja nemám žiadne skúsenosti o vyučovaní. 1 Timothy chapter 1 and verse 12. 1. Timotej, 1. kapitola, 12. verš. Paul tells Timothy in this letter, and I thank Jesus Christ our Lord, A Pavol tam píše, ďakujem Ježišovi Kristovi, nášmu pánovi, who has enabled me, ktorý ma uschopňuje, for he has counted me faithful, putting me in the že ministry. ma uznal za hodného a daroval mi službu. What an amazing statement he makes. Aké mocné prehlásenie tu urobil. I thank the Lord Jesus who has enabled me, means empowered me. To, že pán Ježiš ho uznal za hodného, znamená, že ho zmocnil pre tú službu. And what was the qualification for him to enter into ministry? A čo bola tá kvalifikácia, ktorá mu umožnila vstúpiť do služby? He said the Lord Jesus found him faithful. On povedal, Ježiš ho našiel ako verného. You be faithful in the small things, Ak budeš verný v malých veciach, loving Jesus with all your heart, milovať Ježiša celým srdcom, studying the Word of God, študovať Božie slovo, being under authority. budeš pod autoritou. You know, the greatest quest of all time is who's going to be in charge. A ten najväčší problém väčšinou vzniká vtedy, keď ľudia hovoria, kto bude viesť, kto bude zodpovedný. No one's going to tell me how to live my life. Nikto mi nebude diktovať, ako mám viesť svoj život, ľudia hovoria. I'm a man. Ja som muž. Live under authority and watch what God Pod blesses you. autoritou a uvidíš, jak ťa Boh bude požehnávať.
The greatest authority is God's word and his presence in our life. Tá najväčšia autorita je Božie slovo a jeho prítomnosť v našom živote. Okay, so I'll give you two words tonight. Dve slova vám dám dnes večer. First one is hermeneutics. Hermanudex. It is Je prvé. the proper interpretation of the word of God. Hermaneutika je to doslovné Hermeneutics. je Proper interpretation of Scripture. presné interpretácia písma. Správna interpretácia, výklad písma. And the second word is homiletics, A homiletika. which is where the proper application of the Scripture to our lives. Je ako aplikovať to slovo v našich životoch. The call of God is a sacred privilege. Povolanie Božie je to tajomná výsada. I was in the middle of my junior year at Evangel University, Bol som na univerzite asi ako junior ešte. studying for a business degree. Študoval som, aby sa zo mňa stal biznismen. And I was hungry for God. Ale mal som veľký hlad po Bohu. I was sitting out in a baseball field, Sedel som na bejsbalovom štadióne in the dugout on the third base side. a niekde na treťom neviem, jak sa to povie, tretia meta, ďakujem. And God called me into the ministry in that place. A tam, keď som bol na tom bejsbalovom póli, tam ma Boh pozval do služby. And I faithfully followed his call. Wow. A ja som vtedy verne odpovedal na jeho volanie. That was a few years ago, 1972. Pár rokov, 1972 rok sa písal vtedy. It's been challenging, Bola to výzva, but fulfilling, ale naplnenie and I haven't regretted one day ani jeden deň. Nikdy listening som to God's neľutoval, voice keďže som počul Boží hlas. and Nikdy som to following him. neľutoval. Nasledoval som ho. He's an awesome God. A Boh je úžasný Boh. Amen, sláva Bohu. You don't select the ministry. Ty si nevyberáš službu. He selects you. On si vyberá teba. Because if you select the ministry, Ak by si ty mal vyberať službu, when one kid as a teenage boy was asked by his mother, what do you want to do when you get old? jeden tínedžer, matka sa pýtala jedného mladého chlapca, čo by si chcel robiť, keď budeš veľký? I want to get up and be able to yell at people from the pulpit like my daddy On does. povedal, ja keď vyrastiem, chcel by som spoza kazateľnice kričať na ľudí tak, ako to robí môj otec. No. We want to be very careful to understand the call of God. Musíme byť veľmi opatrní, aby sme rozumeli Božiemu povolaniu. In Romans chapter 10, verse 14 and 15, V Rímanom 10. kapitola, verš 14 a 15, the Apostle Paul asks, how can they hear unless a preacher comes to tell them about the love of God? tam je napísané, ako ľudia budú môcť počuť, ak im nikto nepríde zvestovať o Bohu. And then he says, how beautiful are the feet of him that brings good news. A potom tam je napísané, aké krásne sú nohy tí, ktorí zvestujú dobrú správu. A missionary was trying to bring the gospel to a place who had never heard the gospel before. Jeden misionár chcel priniesť evanjelium na miesto, kde v živote nepočuli evanjelium. Way up in the Andes Mountains. A išiel niekde hore na vrchy, na hory. And the people were so excited to hear the gospel for the first time. A ľudia boli tak nadšení z toho, že počuli evanjelium poprvýkrát v živote. And he told them about how you can't get to heaven without being washed in the blood of Jesus. A on im hovoril o tom, že nemôže sa dostať do neba, ak nebudeš obmytý krvou Pána Ježiša Krista. And the chief of that little tribe asked him this question. A ten, ktorý tam bol v tom kmeni vodca, sa opýtal toho evangelistu alebo misionára túto otázku. What took you so long to get to us? Čo ti trvalo tak dlho dostať sa k nám? What about all these who have died in our family? A čo tí ostatní, čo v našich rodinách už nežijú, zomreli? Why didn't you come earlier? Prečo ste neprišli skôr nám toto povedať? And so there's an urgency about this matter. Takže tento muž videl tú nevyhnutelnosť, proste rýchlo. The Greek word for preach and teach are really used frequently together off and on. A tie slova v angličtine
Kázať a vyučovať sú veľmi blízko. Preach and teach, to sú veľmi blízko. V slovenčine to tak nefunguje. To teach is used over 100 times in the New Testament. Slovo vyučovať je použité v Novom zákone viac ako 100 krát. And to preach 130 times. A kázať to slovo 130 krát v Novom zákone. In Ephesians 4 and 12, Paul tells the people that God has called and given pastor teachers to the church. V Efežanom 4.12 je napísané, že Boh povolal a dal do zboru apoštolov, učiteľov. What's going to happen if people don't hear this message? Ale čo sa stane, ak ľudia nebudú počúvať na tieto posolstva? Romans 10:17. V Rímanom 10.17 je napísané, So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. viera prichádza z počutia a počutie skrze Božie slovo. God has chosen to use his word to bring people to his kingdom. Boh si vyvolil svoje slovo, aby ľudia počuli, aby mohli prísť do jeho kráľovstva. If you study the New Testament ministry of Jesus, Ak by si bol v tej službe, v novozákonnej službe videl, ako Pán Ježiš slúžil, like for instance in Matthew 11, Matthew 11:1. keď by sme napríklad pozreli sa do písma Matúš 11, verš 1, Or Matthew 9:35. alebo Matúš 9, verš 35, Jesus is coming to all the villages Ježiš ide tými dedinami and he's preaching the kingdom a káže kráľovstvo and he's binding evil spirits, a zväzuje zlých duchov. healing all that were sick of A oppressed uzdravuje of the devil. všetkých, ktorí boli nemocní a trápení zlými duchmi. So how can we participate in the ministry of Jesus at whatever stage we're all at this evening? Ako my všetci, ktorí tu sme, môžeme spolu účinkovať v tejto službe Ježiša Krista, spoločne pomáhať? 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2. Timotej, 2. kapitola, verš 15. Paul tells the young preacher, Pavol hovorí mladému kazateľovi, study to show yourself approved, rightly dividing the word of truth. snaž sa, aby si sám seba dokázal ako verného a správne potom prinášaj pravdu. Káž pravdu. Some preachers will say, well, this is what I feel about this passage. This is what I feel it means. Niektorí kazatelia hovoria, ja si myslím, že toto znamená, With all respect, our opinion really doesn't count. ale viete čo, vo všetkej úcte, náš názor na nejaké veci, to nie je dôležitý. To nie je dôležitý. The secret is, what did he intend for this passage? Tajomstvo ale je v tom, že čo on si myslí o tejto pasáži, ako on to myslel. So study to show yourself approved, correctly dividing the word of truth. Takže tam bolo napísané, že aby usiluj sa osvedčiť pred Bohom sám seba ako pracovník. 2 Timothy 3:16. 2. Timotej 3.16. All scripture is Každé God písmo breathed, je vdýchnuté Bohom. and it's profitable for people to A grow in je righteousness. použiteľné, alebo je mocné pre ľudí privázať ich do spravodlivosti. Did you hear the word prophet? Počul si to slovo prorok? God has ordained that people could grow in understanding and in righteousness through the study of God's word. Boh dal, aby ľudia mohli rásť cez Božie slovo a prinášať spravodlivosť. You know what the word sin means? Viete, čo znamená slovo hriech? For all have sinned and come short of the glory of God, the Bible says. Biblia hovorí, že všetci zhrešili a všetkým chýba Božia sláva. The word sin is an archery term, like a shooting an arrow. To slovo hriech je, ako keby si z lúka vystrelil šíp. Let's say that the target is that clock on the wall back there. Povedzme, že tie hodiny vzadu, to by bol terč. You pull back the bow and you shoot, and if you miss the target, you say, I've sinned. Je to, ako keby si natiahol luk a vystrelil šíp a keď netrafíš terč, hovoríš, zlyhal som, netrafil som. All of us have missed the target. A to je to, keď zhrešíš, všetci sme sa minuli cieľa, netrafili sme. Not one of us is righteous in our own suit. A každý is righteous? We are not righteous the way we're. Áno, nikto z nás nie je spravodlivý sám sebe. Áno. It's His righteousness that makes us clean and ready to go to heaven. Jeho spravodlivosť nás očisťuje a pomáha nám, aby sme sa dostali do neba. So let me transition for a moment. Dovolte mi trošku otočiť. What is the purpose of preaching in the New Testament? Čo bolo zámerom kázania v Novom zákone? Several things important for us to think about. Niekoľko vecí, ktoré sú dôležité pre nás, aby sme sa zamysleli. Number one is evangelism or Poprvé, salvation. evangelizácia pre spasenie.
In John chapter 3 and verse 16 and 17, we see that God so loved the world that he gave his only son, that whosoever believeth in him should not perish, but have Ján everlasting life. 3.16 hovorí, že Boh, a 17. verš hovorí, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život v ňom. Because God didn't send his son to condemn the world, Pretože Boh neposlal svojho syna, aby zatratil svet, but that the odsúdil, world through him might be what? Saved. ale aby svet skrze neho bol čo? Spasený. The word saved is soteria in the Greek language. To slovo spasený v gréčtine je veľmi Soteria. Terry. Yeah. A soteria. Ďakujem. And so that word soteria means salvation, deliverance, healing, Spasenie, vyslobodenie, uzdravenie, to slovo sotery znamená, soteria má tento význam. He didn't just come to the cross to die to save us from our sin. On neprišiel zomrieť na kríž, aby len nás spasil a zachránil od hriechu, He came to deliver us from bondage, ale oslobodiť nás aj z poviazanosti, from sorrow and sickness, od žiaľu, od chorôb, and confusion and od chaos. zmetku a od chaosu. In Acts chapter 4 and verse 11 and 12, Skutky 4, 11 a 12 je napísané, the great physician, the beloved physician Luke, who writes the book of Acts, lekár Lukáš, ktorý napísal knihu Skutkov, he said that Jesus is the only way to salvation. on povedal, že Ježiš je jedinou cestou pre spasenie. There's no other name. Že iné meno žiadne nie je. We've been in countries of the globe where people are beating themselves with whips to make themselves bleed, so thinking they can get right with God through this act. Boli sme v krajinách, kde ľudia zobrali biče a sami seba bičovali a mysleli si, že keď budú krvácať, že takto sa urobia sami spravodliví pred Bohom. We've seen Hindu people dipping themselves in a filthy Ganges river because they think that will make them clean before God. Videli sme ľudí v Indii, ktorí sa ponárali v Gange, v rieke, špinavej rieke, ktorí si mysleli, že keď toto budeme robiť, budeme spravodliví pred Bohom. May God help us. Nech nám Boh pomôže. Okay, let's read Romans 1:16. Poďme sa pozrieť do Biblie Rímanom 1. kapitola, verš 16. Nehanbím sa za evanjelium. What does he say? For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou. For it is the power of God unto salvation to everyone that believes. Na spásu pre každého veriaceho. Now, to the Jew first and then to the Greek. Najprv Žida, potom Gréka. Now, please note with me, he said, for it is the power of God. What is it? What is he talking about? Tam je napísané, že je, prepol si mi 16. verš, It means the gospel. že to evanjelium, to je to evanjelium. It means the good news. To je tá dobrá správa. So in our churches, we had better be proclaiming the good news of the V gospel. našich zboroch by sme mali kázať dobrú správu, posolstvo evanjelia. We don't come to just talk about how bad things are. Neprichádzame do zboru, aby sme rozprávali len o veciach, ako zle idú, ako sa veci dejú. 1 Corinthians 1:18. 1. Korinťanom 1.18. For the preaching of the cross is foolishness to them that are perishing. Pretože kázanie o krížu je bláznostvom pre tých, ktorí hynú. But to us who are being saved, it is the power of God unto salvation. Ale pre nás, ktorí sme spasení, je to moc Božia pre spasenie. Amen. So through the preaching of the gospel, Takže skrze kázanie evanjelia the Holy Spirit will reveal Jesus to a person and open their heart. Duch Svätý zjaví Krista ľuďom a otvorí im srdce, keď kážeme evanjelium. It will make it possible for a depraved person to gain access to the kingdom of God. A pre človeka, ktorý je strátený, zrazu má prístup do kráľovstva Božieho k Bohu. That's why when the pastor is giving an altar call, Preto, keď pastor dáva výzvu, when pastor is preaching about the cross, keď pastor káže o kríži, everyone in the house ought to be saying, come on, Lord, touch us, touch every person who doesn't know you yet. každý jeden z nás, každý člen zboru by mal povedať, Páne, teraz sa dotkni každého, kto ťa ešte nepozná. That when decisions are made in that church, Aby keď sa robia rozhodnutia v zbore,
We are not any involved in hindering what God would like to do to open somebody's heart. My by sme nemali brániť k tomu, aby Boh mohol otvoriť ľuďom srdcia. John Nicely was a part of our church in one of the churches we pastored. John Nicely. Tak sa volal jeden pán, ktorý bol súčasťou ich zboru. He was a cross-eyed contractor. OK, mal prekrížené oči, alebo keď si pozrel, tak mal oči, jak to poviem, and he also had gold teeth. A mal zlaté zuby, takže keď ti ukážem, rozumieš, hej? Anyway, we had this church service going on and the Lord was really working. Takže naozaj to bola požehnaná bohoslužba, pán sa dotýkal ľudí. 12 o'clock hit. Udrela 12. hodina. You know, in America we have morning services sometimes. Vieš, v Amerike máme ranné bohoslužby. He speaks up, he's in the center aisle, he said, Pastor? On sa hovoril a povedal, pastor? You probably don't know that it's 12 o'clock. Ty asi nevieš, že už je 12 hodín, čo? It's time for me and Mom to go home for lunch. Je čas pre mňa s mamičkou ísť na obed už. Okay, Brother Nicely, now that you've interrupted the service, go have a great lunch. Okay, brat Nicely, tak sa volal a hovorí, tak choď, maj pekný obed s mamičkou. I said, Brother Nicely, next time I saw him. Na budúce, keď som ho videl, povedal som. Do not interrupt the service again. Už nikdy viac nevyrušuj bohoslužbu. We got somebody is listening at the edge of their seat for the gospel call. Pretože niektorí ľudia sedia už na krajičku stoličky a čakajú, keď bude výzva, aby mohli prijať Krista. And this could affect his whole family. A toto môže ovplyvniť, zasiahnuť celú rodinu. Generations of people. Alebo generáciu ľudí, ktorí idú za ním potom. Don't do anything to interrupt. Nerob nič, čo by vyrušovalo. The power of Jesus' word coming forth. Moc Božieho slova, keď Božie slovo je hlásané alebo kázané. A second purpose for preaching in the New Testament church is for spiritual growth or sanctification. Prečo sa kázalo, ten druhý dôvod, prečo sa kázalo v Novom zákone, slovo bolo pre posvetenie. So we don't just preach for everyone to be saved every Sunday. That can be important, of course, and is important, but that's not the whole content of our message. Takže nemôžeme stále len kázať o tom, aby ľudia prijali Ježiša Krista, potrebujeme ísť aj ďalej. Our goal is to lead people to spiritual growth and development. Cieľ je, aby ľudia sa vyvíjali a duchovne rástli v Bohu. We're interested in them being justified before God. Aby to bolo spravodlivo vyvážené. It's a formal declaration by God that you are no longer guilty for the sin that you have been carrying. Aby ľudia vedeli, že sú ospravedlnení, lebo to je veľké vyhlásenie, že už nenesieš vínu za svoje hriechy, že si ospravedlnený. Romans chapter 5, 1 and 2 said, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ospravedlnení skrze vieru v Ježiša Krista, máme pokoj, blížiť sa k Bohu, sme zmierení s Bohom. That's why New Testament preaching has got to always be focused on developing the people. Preto novozákonné kázne boli vždy zamerané na to, aby ľudia sa mohli budovať, rásť. Another aspect of this is sanctification. Ďalší aspekt toho je posväcovanie sa. It's the process of being conformed to the image of Jesus. Je to proces, kedy sa meníme na obraz Pána Ježiša. So we come to faith in Jesus. Takže prichádzame k viere v Ježiša. And then our goal in the church a potom náš cieľ v zbore is to call them forth into heightened level of loyalty to Jesus. Je to, aby sme sa primenili na kráľovskú podobu Ježiša. Where we're progressively sanctified by the presence of Jesus. Že skrze prítomnosť Ježiša Krista sa postupne meníme. Hallelujah. Amen. Do you understand that? Rozumieme tomu, čo hovoríme teraz? In other words, our goal is not to just you be faithful to this church, you be faithful to give your money, and you be faithful to attendance, and then we leave it. Inými slovami to poviem takto. To nie je len o tom, že povieš, buď verný v zbore, buď verný v dávaní, hej, buď verný, ale to je všetko. Vchodení do zboru, do cirkvi a to je všetko. Ďakujem. 2 Corinthians 3:18 declares what our mission is. 2 Korinťanom 3:18 je napísané, tam je presne deklarácia toho, čo je našou misiou. But we all with open face, beholding Christ as in a glass, the glory of the Lord, are changed. Veď slovo kríž, nie, to je 2 Corinthians, right?
2 Corinthians 3.18. 3:18. 3.18. 2. Korinťanom 3.18. We are changed Meníme sa by the power of our focus. skrze moc toho, že sa zameriavame, sústreďujeme. So we want Jesus to be lifted high in every service. Chceme, aby Pán Ježiš bol vyvýšený na každej bohoslužbe, In your Sunday school class, in your aby cell na group. detskej besiedke, na skupinke, domácej skupinke. Do you understand? Rozumieme? Premieňame sa na taký istý All right. obraz. Let me hasten on. A third purpose of New Testament preaching Tretí zámer novozákonného kázania bol, is to establish doctrinal truth, or we could say security. bolo založiť doktrinálnu istotu, učenie. Doctrinal truth is never gained by just one verse. Učenie sa nedá len jedným veršom založiť na jednom verši. You say, well, I believe this about the Bible, and there's only one verse to support it. Aha. Ty hovoríš, ja verím, toto je napísané v Biblii a je tam iba jeden verš v celej Biblii, ktorý podporuje tú tvoju myšlienku alebo ten tvoj výklad. You can't stand on that as being a doctrinal persuasion. Toto nemôže byť veľkou doktrínou alebo veľkým učením, na ktoré sa teraz postavíš a povieš, že tento jeden verš to hovorí. Doctrinal error is where we take several different passages and we come to our own conclusions about them. A potrebujeme sa pozrieť na ďalšie verše v písme, či vlastne dokazujú to naše tvrdenie, alebo to, čo my z toho jednoho verša rozumieme. True life experience, I'll tell you, that happened just 2 Sundays ago. Poviem vám skutočný príbeh, ktorý sa nám stal pred 2 týždňami. I'm preaching at our home church, Kázal som vo svojom domácom zbore. and a lady after the service comes up and says, Pastor, I want to talk to you about tithing. Žena zo zboru prišla ku mne a hovorí, chcela by som sa s tebou porozprávať o desiatkách. She said, you know that passage in Colossians that says Vieš tú pasáž s Kološanom, keď tam je napísané, that if you don't have anything to give, you don't have to? že ak nemáš čo dať, nemusíš nič dať? I go, sister, I'm not familiar with that passage A in ja som jej Colossians. hovoril, neviem, o ktorej pasáži nepoznám. Toto, čo ty hovoríš tam v Kološanom, nevidím. In fact, it doesn't appear in the book of Colossians. A v skutočnosti to nie je napísané v knihe Kološanom. In fact, sister, you won't find that in the Bible. A v skutočnosti to nie je napísané nikde v Biblii. She goes, oh, I'm just tired. I'm going to have to go home A ona now. hovorí, vieš čo, som unavená, musím ísť domov, som už unavená. Let me just say to you, you can do much more on 90% of what you earn or what you make in a week under God's anointing than you can on 100% under your own management. Toto musíme porozumieť teraz, čo hovorí o dávaní o desiatkách. Hovorí, že 90% s Bohom, z toho, čo zarobíš, keď si v Božom riadení si verný v dávaní, tak 90% je viacej ako 100% by si mal bez Boha, bez toho, že by si dával desiatky. Keď dávaš desiatky, 90% je viacej. I had to explain that, sorry. That's good. I told our children on a regular basis, you don't ever have to worry about begging bread. Ja som deťom hovoril, našim deťom, že ty sa nikdy nemusíš trápiť s tým, že budeš piec chleba. Your mother and father, we tithe on everything that comes through our hands. Ja som povedal, že tvoji rodičia, mama a ocko, my dávame desiatky zo všetkého, čo ide cez naše ruky. And God's word says, I've never seen the righteous forsaken or their children begging bread. A Boh zasľúbil, že ešte som nevidel spravodlivého žobrať chleba, alebo jeho deti žobrať chleba. So in our church, when it's offering time, Takže v našom zbore, keď je čas na zbierku, people shout and clap ľudia kričia a tlieskajú. because they know it's the secret to being blessed. Pretože oni porozumeli tomu, že to je tajomstvo byť požehnaný, keď dávaš. I don't know what your persuasion is here in Slovakia about your Neviem, aké je giving, vaše presvedčenie tu na Slovensku o dávaní, but let me just bring you to the book of Malachi where God said, test me in this. ale poďme sa pozrieť spolu do knihy Malachiáša, kde Boh hovorí, vyskúšaj ma v tomto. It's the only place in the Bible where God says, I go ahead and dare you to trust me. Je to jediné miesto v Biblii, kde Boh hovorí, ja ťa vyzývam, aby si mi veril. He said, and see if I will not open the windows A of potom heaven. zistíš, či neviem otvoriť prieduchy nebies. Truth is found by searching the entire passage of Scripture, the entire Word of God, to come to doctrinal persuasion.
Takže ak chceme založiť základ nejakého učenia v zbore, musíme sa pozerať na celú Bibliu, na celý kontext Biblie a veršov spolu. Nie založiť učenie na jednom určitom verši. So Paul exhorts the young man of his day, Timothy and Titus, to follow biblical doctrine. Takže Pavol hovoril Timotejovi a kto bol ten druhý, pomôžte mi, aby stáli na biblických základoch, biblickom učení. Over 15 times in the letter to Titus and to Timothy, he exhorts them to stay true to doctrine. Asi 15 krát Títovi a Timotejovi Pavol píše, že ostaňte verní v pravde, zostávajte v pravde. All revelation must be examined in the bright light of all scripture. Každé nové zjavenie musí byť preskúmané pod svetlom Božieho slova. What we want to do is be a doer of the word every day of our lives. To, čo chceme byť, je byť tí, ktorí činia Božie slovo každý deň v našom živote. It's not complicated. To nie je komplikované, nie je ťažké. It's wonderful, good. It's freedom in this. Je to úžasné a je v tom sloboda. And this is the purpose of New Testament preaching. A to bol zámer, keď v Novom zákone sa kázalo, to bol zámer, prečo sa kázalo. Amen. Amen. Now, let me transition for a moment. Dovolte mi trošku prehodiť. I want to Shift. talk about personal preparation for ministry. Chcel by som hovoriť o osobnej príprave pre službu teraz. Men and women of God must linger in the presence of God before you ever come to a point where you're out telling people what to do. Takže ten, ktorý sa pripravuje na nejakú službu kázania slova, by mal tráviť veľa času s Pánom v jeho prítomnosti predtým, než sa postaví pred ľudí a začne niečo hovoriť. We must listen carefully to what God speaks to your heart. Musíš pozorne počúvať na to, čo Boh hovorí do tvojho srdca. We would Amen. have in our most recent pastor, we had 3 morning services and 1 evening service. V našom zbore sme mali 3 ranné bohoslužby a 1 večernú bohoslužbu. Usually in the evening I would be going through some book of the Bible. A väčšinou večer, keď sme mali, tak som išiel cez niektorú knihu z Biblie. And in the morning services, 3 of them all the same. A 3 ranné bohoslužby boli skoro rovnaké, tá kázeň bola rovnaká. Focusing on practical exhortation from the Word of God for a happy, blessed, successful journey in life. A snažili sme sa vždy kázať o tom, ako prakticky žiť ten úspešný nový život, radostný život s Bohom. I want to warn you to be aware of sinful traps. Chcem vás Sinful varovať, traps. aby sme si dávali pozor na hriešne pásce, ktoré môžu prísť. How long has Satan been studying mankind? Ako dlho diabol študoval ľudstvo? Študoval. Exploring the average man or woman Keď skúmal každého muža, každú ženu, to study their weakness, to know where to attack? keď študoval slabosti muža a ženy, ako dlho to robí diabol? He's been studying people for thousands of years. Tisícky rokov. Bible says be careful because sin is waiting at the door. Biblia hovorí, že buď opatrný, pretože hriech leží pri dverách. What we want to do is not be a statistic. My nechceme byť len štatisti. Yeah, Dad used to serve God, but he got mad at the preacher and left and backslid. Niekto hovorí, hej, môj otec slúžil Pánovi, ale nahneval sa na pastora a odišiel zo zboru, prestal chodiť. You want that as a heritage in your family? Takéto dedičstvo chceš mať vo svojej rodine takto? Toto chceš dediť? I watched my father. He was not a loud man. I mean, he knew how to raise his voice with us. But I watched him faithfully be a tither to the Lord's work. Ja som pozoroval môjho otca, ako bol verný v dávaní v desiatkoch k Pánovi. I said he would do it every Sunday morning at the kitchen table, write a check. Každé nedeľné ráno pri stole napísal šek. Vypísal. I said, Dad, can we afford to do this? Ja som sa pýtal, otec, môžeme si toto my dovoliť? He said, I can't afford not to do this. On povedal, ja si to nemôžem dovoliť, aby som to neurobil. I needed new gym shoes. Ja potrebujem nové topánky na cvičenie, do telocvične. And he put the money in the offering. Ale on potreboval nové
halovky alebo nejaké športové obuv, ale otec dal tie peniaze do zbierky, do zboru. I'm thankful for his example today. Ďakujem Bohu dnes za jeho vzor a príklad, ako mi ukazoval. And the blessing of mom and dad has fallen down upon myself accordingly. A ja som zdedil to požehnanie skrze môjho otca, skrze moju mamu. Sláva Bohu. Recognize your human weakness, areas of human weakness. Musíš spoznať slabosti, ľudské slabosti. The Bible says resist the devil and he will flee from you. A že diabol pozná ľudské slabosti a Biblia hovorí, zoprite sa mu a on utečie od vás. Let me just point out a few things that will halt effective ministry. Dovolte mi ukázať na niekoľko vecí, ktoré vám pomôžu v efektívnej službe. One of the major ones is lack of humility. Jedna z vecí, ktorá bráni efektívnej službe, je nedostatok pokory. Proverbs chapter 16 and verse 18. Príslovia 16, verš 18. Pride goes before destruction, Pýcha ide pred pádom. and a haughty spirit before a fall. A pyšný duch pred pádom, áno. Predchádza pád. You say, well, I'm above all that. I can handle every temptation that comes. I know how to handle myself. A ty si možno hovoríš, vieš čo, toto sa mňa netýka, ja som silný, ja viem tieto veci všetky prejsť a ja som silný, si hovoríš. I remind you that Satan has been studying humankind for many years. He knows exactly how to trick you up. A pripomínam ti len to, že diabol naozaj skúmal ľudí tisícky rokov a on vie, ako ti položiť pascu, aby si padol. I read a great leader said, the first test of a truly great man is his humility. Prvá skúška Božieho muža je tá, že či sa dokáže ako pokorný. He said, really great men have a curious feeling that the greatness is not of them, but goes through them. Skutoční muži si uvedomujú, že tá veľkosť nie je z nich, len prechádza cez nich. When you develop humility, you're in a better position to serve your people and those of your church. Keď budeš rozvíjať svoj život v pokore, budeš lepšie slúžiť ľuďom a lepšie mať úspech v zbore. Here's another hindrance. Ďalšou prekážkou Abuse of authority. Je, keď odmietaš autoritu. Some people think they have to control everything that happens and it's all got to be under your thumbprint. Niektorí ľudia si myslia, že ty musíš mať kontrolu vo všetkom, čo sa deje v zbore a tvoj tlačok prsta musí byť vo všetkom. Why don't you trust somebody else to help lead that cell group? Prečo nedôveruješ niekomu inému, nezveríš, aby mohol viesť domácu skupinku? Let them come alongside of you. Daj, aby prišiel porastol pri tebe. And watch how you do it. Aby ťa mohol pozorovať, ako to ty robíš, ako And vedieš. inspire them to do it in a similar manner. A potom ich inšpiruje, aby to robili podobne. Wow. An old proverb, a Chinese proverb. V jednom čínskom prísloví, If you really want to know a man's character, ak by si naozaj chcel zistiť, aký má človek charakter, give him a position of authority. daj mu pozíciu autority. May God help us. Nech nám Boh pomôže. Here's another one. To je čínske príslovie, ktoré hovorí. Being envious of others. Závidieť iným. If I could talk like he could talk, I could really Hovoríš do si, something. ak by som ja vedel tak rozprávať ako on, dokázal by som tiež niečo. If I had clothes like this guy had, I would really be effective. Ak by som mal také šaty, ako má on, bol by som úspešný tiež. If I had looks like him. Ak by som vyzeral tak ako on, We know that King Saul was angry at the praise going to David. Vieme, že kráľ Saul sa hneval na to, že ľudia zdávali chválu kráľovi Dávidovi. He became envious of him. A závidel mu. And it led to his downfall. A to ho viedlo k pádu. Maybe sometimes we are frustrated over the lack of progress that we see with our human eye. Niekedy, keď sa pozeráme na zbor a vidíme málo, nedostatok rastu, to nás môže tak frustrovať. Sme znechutení z toho. Keep your eyes on the Lord. Vieš čo, pozeraj sa na Ježiša. Hľaď na Ježiša.
I preached for an old gentleman a number of years ago in Fredericksburg, Virginia. Vo Virginii v jednom zbore som kázal pre jedného staršieho gentlemana. He had faithfully served this congregation for over 20 years. On verne slúžil svojmu zboru, v tom zbore asi 20 rokov tam bol. And he had about 250 people. A mal asi 250 ľudí v tom zbore. But all of a sudden something happened over the atmosphere of that church. Ale zrazu sa niečo zmenilo, atmosféra toho zboru sa zrazu zmenila. And it went over to 1,000 people just within 6 or 8 weeks. A za 6 alebo 8 týždňov z 250 ľudí bolo zrazu 1000. God had done some great miracles in the church and it just attracted people from everywhere. A nejaké zázraky Pán Boh urobil v tom zbore a to pritiahlo ľudí zo všadiaľ. I said to him, so what is different about the way you're acting now versus when you had the 200 people? Ja som sa opýtal, aký je rozdiel teraz v tvojom postoji, alebo ako to robíš teraz. Vtedy, keď si mal 200 ľudí, si robil veci nejako, ako to robíš teraz. He said, I haven't changed at all. A on hovorí, čo sa zmenilo? A on hovorí, nič som nezmenil. It's made me more thankful for the presence of the Lord in Len our som church. asi viacej vďačný za Božiu prítomnosť, že Boh je prítomný v zbore. Remember the cruel, unjust jealousy that was thrown at our Lord. Pripomínam vám tú hroznú závisť, ktorá sa stala nášmu pánovi Ježišovi. And how he handled it. He just kept marching. A ako to pán Ježiš zvládol. He said, just shake the dust off your feet in this place where they don't receive you. On to len striasol zo seba. Pán Ježiš to len striasol a išiel ďalej. And go to the next place. A išiel ďalej na iné miesto. Keep your chin up and keep marching. Takže stráž svoj prach zo svojich nôh a pokračuj v pochodovaní ďalej za pánom. Do your work as unto him. Konaj svoju prácu ako jemu. So we built this place for lots of people to come. Takže budujeme to miesto pre mnohých ľudí, aby mohli And prísť. at first, a lot of the seats were empty. A na začiatku mnoho zo sedadiel bolo prázdnych. I felt the Lord speak to me about preaching to the empty seats. A cítil som, že Boh ku mne hovorí, aby som kázal ku prázdnym stoličkám. I'll take care of filling the seats if you'll have faith to believe and know that I'm working among you. Boh mi povedal, vieš čo, ja sa postaram o to, že naplním tie prázdne stoličky, ak ty budeš mať vieru, že ja to môžem robiť medzi vami. I don't like empty seats in a church. Vieš čo, ja nemám rád, keď sú prázdne stoličky v zbore. I like every seat filled. Ja som rád, keď každá stolička je, niekto sedí na nej, amen? I preached for Pastor Mohan in Madras, India. Kázal som pre jedného pastora Mohana v Madras, to je v Indii. The 5 a.m. worship service. O 5 ráno mali bohoslužbu. Wow. There wasn't one seat left in the place. Ale o 5 ráno ani jedna stolička nebola prázdna v zbore. Over 5,000 people in one city at 5 o'clock in the morning. Asi 5,000 ľudí v tom meste o 5 ráno na bohoslužbe. He's dedicating now a church to seat 50,000 people. A jeho zbor asi má teraz 50,000 ľudí. Wow. Pretty good, isn't it? Amen. Wow, sláva Bohu. Here's another reason of what holds us back sometimes. The fear of failure. Viete, čo nás niekedy zdržiava? Strach, že to nezvládneme, že zlyháme. We were building a large addition to our church. A v našom zbore sme pribudovávali zbor. And it was a $6 million project. A bol to projekt za $6 miliónov. And one of our leaders came to me privately. A jeden z mojich vodcov v súkromí prišiel za mnou. He said, I love you, Pastor, Povedal mi, pastor, milujem ťa, mám ťa rád, but I think you're crazy. ale myslím si, že si blázon. You think God is going to help us recoup this money? Myslíš si, že Boh nám pomôže pozháňať toľko veľa peňazí? I said, without faith, it's impossible to please A ja God. som mu povedal, bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. Of Prepáčte. course he's going to help us. Samozrejme, že nám Boh pomôže. Well, after a couple of years, he said, Pastor, I was wrong. A po niekoľkých rokoch prišiel za mnou a mi povedal, pastor, prepáč, mýlil som sa. You're not as crazy as I thought, but you are a little crazy. Povedal mi, vieš čo, nie si taký blázon, ako som si myslel, ty si ešte väčší blázon.
Fear is not an atmosphere God is going to work in. Ale strach to nie je atmosféra. Keď je tam strach, v tej atmosfére Boh nebude robiť. One says that God is unable, Niekto povedal, that God is unable. že Boh to nedokáže urobiť. And another man might say that God is not willing. Niekto povie, že Boh to nechce urobiť, nebude chcieť. Fear causes the leader to say, I can't do this anymore. A ten strach niekedy bráni vodcovi a povie si, ja už to nedokážem zniesť, nemôžem. To advance the kingdom of God takes fearless people. Ale preto, aby Božie kráľovstvo mohlo rásť, to potrebuje ľudí, ktorí žijú bez strachu. Odvážnych. I used to spend my lunch hour walking on the property that we were getting ready to build something on. Počas obedňajšej prestávke som chodil po mieste, kde sme chceli budovať vlastne zbor. And I said, God, what do you see happening here? A ja som povedal, čo vidíš, Bože, čo sa tu deje? Show me what you see. Čo vidíš, Bože, na tomto mieste? Čo tu bude? Čo tu budeš robiť? Ukáž mi to. Show me what you want here. Ukáž mi, čo ty chceš, Bože, aby tu bolo. And one day when I was standing there praying, a man in the church that was a leader in the church came up and stood behind me. Jeden muž zo zboru, keď som tam bol a modlil sa, prišiel a postavil sa za mňa. I was not aware that he was standing behind me. Ja som si nevedel, že on za mnou stojí. And he said, whatever he says to you, pastor, do it. A on mi povedal zozadu, čokoľvek Boh ti hovorí, aby si robil, pastor, urob to. He scared me. I thought it was, I didn't think Ja it was som ho a human. nevidel, trošku som sa prestrašil. Myslel som si, že skade ten hlas je, hej, že ho počujem. We built a big sign, it's a 50-foot sign, because the church is right on the highway. Náš zbor je priamo na diaľnici, takže sme urobili taký veľký nápis, vysoký nápis. I had an architect draw up a plan for a church sign that could advertise what was going on in the building. Takže sme robili nejakú veľkú reklamu, ktorú sme urobili veľmi vysoko, lebo sme pri diaľnici, aby každý ju mohol vidieť, tak som poprosil architekta, aby tam bolo vysvietené, že čo sa deje v zbore, v budove. I got a price for slightly over $50,000 for the sign. Takže za to, čo mi naprojektoval, to stálo asi $50,000. Len to, aby sme dávali oznámy, čo sa deje v zbore a tak And I ďalej. said, there's just no way we didn't have anything to pay for that sign. Ja som povedal, skade zoberieme toľko peňazí. The plans were laying on my desk, and a businessman came to visit me one day. Plány boli na mojom stole a jeden biznismen prišiel, aby ma navštívil v ten deň. He said, what is this? A on mi hovorí, čo sú tieto plány, o čom? I said, I believe that's the sign God wants us to have, advertising what's going on in the church to the community. Ja som mu povedal, vieš čo, to sú plány, projekty, o ktorých ja verím, že Boh chce, aby sme ich mali ako oznámy, aby ľudia, keď budú prechádzať, aby vedeli, čo sa deje v zbore. He said, I'm going to go home and talk to my wife about that sign. Ten biznismen povedal, pôjdem domov a budem rozprávať so svojou manželkou o týchto veciach. He called me the next day and says, I have a piece of property there in your community. He said, I'll give you the piece of property if you can sell it and take the proceeds to pay for the sign. A on mi povedal, vieš čo, ja mám nejaký pozemok, ja ti darujem ten pozemok, ak sa ti ho podarí predať, môžeš peniaze z toho použiť, aby si urobil toto, čo chceš robiť pre zbor. God has people ready to minister to the need that you have of a godly leadership in your church. Boh má pripravených ľudí, ktorých tým vie poslať, aby urobili to, čo Boh chce, aby bolo urobené v tom zbore. That's not the end of the story. That's not the end of the To story. nie je ešte koniec príbehu. So the sign went up, and I pledged to the Lord that as long as I was pastor of that church, we'd only put a scripture on that sign every week. Takže každý týždeň bolo to dokončené, urobili sme to, potom každý týždeň sme tam dávali verše, Because this community needs the Word of God, and the Word of God will change hearts. pretože táto komunita potrebuje Božie slovo a Božie slovo mení srdcia. So we had a part-time secretary working at the church. Mali sme jednu sekretárku, ktorá pracovala na čiastočný úväzok v zbore She was married to a Buddhist man. a ona si vzala budhistu And I was telling the staff, I said, we need someone to volunteer to change the signboard every week for us. a ja som povedal, potrebujeme niekoho, kto nám každý týždeň bude meniť vlastne ten verš, alebo bude meniť verše na tej reklame, hej, pred zborom.
She said, my husband will volunteer to do that. He'd never been to the church. Tá sekretárka povedala, môj muž by bol rád ako dobrovoľník, pomáhal by, aby to mohol robiť. On nikdy nebol v zbore, buddhista. He talks to Buddha and rubs his stomach. And, A on bol buddhista, takto krútil rukou po svojom bruchu a tak sa modlil. Hej. I'd give him the scripture that I wanted on the signboard, and he would come and do it. A ja som mu dával verše, ktoré on by mal vysvietiť, dávať na tú tabuľu. A on to robil. He said, Pastor, could I see you this morning? A on mi povedal, pastor, môžem sa s tebou stretnúť? What does this mean? The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Čo to znamená tento verš, že odplatou za hriech je smrť, ale dárom Božím z milosti vierou Ježiša Krista je večný život? I explained the scripture to him, Vysvetlil som mu toto písmo. and he said, I'd like to receive Jesus. On potom povedal, rád by som prijal Pána Ježiša. Halelúja. The power of the word of God changes people. Moc Božieho slova premieňa ľudí. You cannot fear that something's not going to work when you stand on the word of God. Nemôžeš sa báť, že niečo nebude fungovať, keď sa postavíš na Božie slovo, keď stojíš na ňom. I'm almost there, I can almost see the Jordan from here. Ja už som skoro tam, už z tohto miesta skoro vidím Jordán. Another hindrance to our success is the opinion of others. The opinion of others. Iná zábrana, ktorá by mohla nastať u vodcu, je to, že nám veľmi záleží, čo si iní o nás myslia. Bojíme sa iného názoru, čo ľudia o nás povedia. When other people criticize you, our tendency is to fight back or defend our position. Keď ľudia nás kritizujú, našou tendenciou zvyčajne sa snažíme obrániť svoju pozíciu, postavenie. Or even to run away. Alebo niekedy utekáme z toho. I was preaching about hell one Sunday, V jednu nedeľu som kázal o pekle. and I had produced an illustration of the people drilling down to the center of the earth. A som použil tú ilustráciu, že ľudia sa prevrtali do stredu zeme. It was some company that was drilling down deep, way deep into the earth. Že nejaká spoločnosť robila vrt hlboko do stredu zeme. And in the article it said they claimed that they heard voices screaming the deeper they went. A niekde v novinách potom tá firma vydala to, že keď boli niekde v strede zeme, úplne dole, počuli nejaké zvuky, nejaké hlasy. So I made it clear in the message that this is not my opinion, it's just something I've read about hell. A ja som počas kázni povedal, to nie je môj názor, to je to, čo som ja čítal v tých novinách. So O pekle. this man calls me and he's all angry with me. A nejaký muž mi zavolal a úplne bol nahnevaný na mňa, hneval sa. I want you to stand up on Sunday and tell the congregation that you've sinned. Povedal mu ten muž, chcem, aby si sa postavil pred zbor a povedal celému zboru, že si zrešil ako pastor. That you're teaching heresy. Že vyučuješ heréziu. I said, why do you come to that opinion? A ja som mu povedal, prečo si prišiel k tomuto názoru? Skadiaľ si? He said, I don't believe that they're drilling in the center of the earth. On povedal, ja neverím tomu, že sa niekto prevrtal až do stredu zeme. I said, I made it clear that this is just an opinion, it's something that's going on A somewhere ja som else. tomu mužovi povedal, vieš, ja som len povedal názor niekoho iného. Ja som nepovedal, že ja to verím. Unless you retract your comments, you will never see our face again. On povedal, ak nezmeníš, nepovieš toto, už nás nikdy neuvidíš. I said, why don't you just please take the tape, pick up a tape of the service and play it back and listen to it carefully. A ja som mu povedal, a čo ak by si sa ešte raz, zobral by si pásku, kde bolo nahratá bohoslužba a ešte raz sa započúval poriadne, čo som povedal. He said, okay, I'll do that. On povedal, dobre, vypočujem si tú kázeň ešte raz. It turns out he was angry about something that wasn't even factual. Vyšlo najavo, že on sa hneval za niečo, čo nevedel ani dokázať, čo nebolo pravdou. He really upset me. A naozaj ma naštval. And I don't like criticism, do you? Ja nemám rád kritikov. Ty máš? But this one hurt because it didn't, he was threatening me. Toto ma naozaj bolelo, pretože ma to vyrušovalo, lebo to som nepovedal. But the Lord gave me assurance that it was okay that I had said exactly what was correct.
A Boh mi dal istotu, že som povedal to, čo bolo správne, že som sa správne zachoval. 2 Timothy chapter 2 verse 23 and 4. 2. Timotej, 2. kapitola, a verše, which verses? 2 Timothy 2, 23 and 24. 23 a 24. Flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Utekaj pred žiadosťami mladosti a nasleduj spravodlivosť, čistotu a vieru. But foolish and unlearned questions avoid, Odmietaj hlúpe a bláznivé otázky. knowing that they gender strife. Vec, že áno, vec vie, že vyvolajú iba rozbroje, áno. And the servant of the Lord must not strive. Pánov služobník sa nemá hádať. The servant of the Lord is not to be a person that quarrels, Služobník Boží by nemal byť človek, ktorý sa háda. Háda sa. but be gentle to all men. Ale byť jemný ku každému. May God help us Nech nám Pán Boh pomôže. when we're Amen. criticized. Aby sme nekritizovali. And finally, A nakoniec, I don't know of anything that is as insidious as this unforgiveness. neviem, to neodpustenie, You might say, God hasn't been fair to me. možno si hovoríš, Boh nebol ku mne férový. I've done all these years of service and this is how I'm treated. A celé tie roky som slúžil a takto som dopadol. Look how God has blessed this fellow over here and I have not been the Pozri recipient sa, of the ako Boh same. požehnal tohto človeka tam a tamtého človeka tam. Sin hidden will rob you of victory. Skrytý hriech ti ukradne víťazstvo. Aren't you thankful that God tells us how to handle every challenge that comes our way? Nie si vďačný Bohu za to, že Boh nám hovorí, ako zvládať každú výzvu, ktorá prichádza do nášho života? Matthew chapter 25 verse 21 Matúš 25, verš 21 and 23. a až 23. Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of thy Lord. Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. There is a silent listener to every conversation. Je jeden tichý poslucháč, He ktorý hears, počuje každú konverzáciu, každý rozhovor. he hears what people say to you On počuje, čo ti ľudia hovoria and will guide you in your response if you'll ask him. a on ťa bude viesť, ako máš odpovedať, ak ho poprosíš o radu. There was a lady named Joanne in our church, Bola jedna žena v našom zbore, volala sa Joanne, a large lady, veľká dáma, prosperous. áno, veľká dáma, silná žena. She said she wanted prayer with several of the leaders, so we met her in a side room. A ona prišla za nami, že chce modlitbu od niekoľkých vodcov, takže sme ju vzali do druhej miestnosti. She was talking about how angry she was with someone had wronged her. A hovorila o tom, že ako bola nahnevaná z toho, že jej niekto ublížil. While she was expressing how she felt, there was a desk in the corner that took 4 men to lift it. It's over 300 pounds. A počas toho, ako táto žena hovorila o svojich pocitoch, čo zažívala, tam v tej miestnosti, kde sme boli, bol jeden stôl, ktorý vážil, naozaj ho 3 alebo 4 museli dvihnúť chlapi, bol veľmi ťažký stôl. She was so angry, she picked that desk up like she was a truck driver and threw it across the room at us. A naozaj taký hnev do nej vošiel, že vzala ten ťažký stôl a hodila ho po nás. Growling the whole time. A celý čas nahnevaná bola. Like a wild animal. Ako lev, hej. 2 of the men fled from the room. They were afraid of her. Viete, ona tam kričala, naozaj revala a dvaja z mužov, dvaja odišli z miestnosti, zľakli sa. Unforgiveness, unforgiven inside of her, Neodpustenie v jej vnútri robbed her of her joy in life ju okradlo o radosť zo života and made her a dangerous lady.
a urobilo z nej nebezpečnú ženu. We were able to pray and cast devils out of her that she didn't know that she had in her. My sme sa potom za ňu modlili a vyháňali sme diablov z nej. Ona si ani nevedela, že ich má. So when you go home after a day like that a 300-pound desk is thrown at you because you love Jesus, you go, wow, this is crazy. Keď ideš po takomto dni domov, keď asi 150-kilový stôl niekto hodil do teba, hej, ideš taký zničený trošku, unavený. God is looking for people, men and women, young people and old, that are willing to follow him. Boh hľadá ľudí, starých, mladých, proste, ktorí sú ochotní ho nasledovať. If you're faithful in the little steps of following him, Ak si verný v malých krokoch, keď ho nasleduješ, he will observe all of that. on si to všimne všetko. He will bless you, like On ťa Paul said of požehná. Timothy. Ako Pavol hovorí Timotejovi, I was faithful in the small things, and he qualified me for ministry. bol som verný v málom a Boh ma uschopnil pre službu. That's why when we are given an assignment by our leaders, Preto keď nám vodcovia, pastori, vedúci dávajú nejakú úlohu, we do that as unto the Lord, even if no one's watching us. máme to robiť, ako keby sme to robili pre Pána, aj keď nás nikto nevidí. Because God is watching us. Pretože Boh nás vidí. And he will take care of blessing your efforts. A on sa postará o požehnanie pre tvoju námahu, za tvoju námahu. I have really enjoyed meeting all of you. Naozaj som bol veľmi vďačný, že som vás mohol stretnúť všetkých. And being here for several sessions with you as we studied the principles of the Word of God together. Nejakými princípmi a že sme mohli spoločne študovať Božie slovo tieto 2 dni. And before we leave tonight, I want to have special prayer for people. Ale prvne, že odídeme, bol by som rád, keby sme sa mohli spoločne modliť. Those of you who are leaders in your church, Tí z vás, ktorí ste vedúci vo svojich zboroch, those of you who may be pastors or lay leaders of some kind of ministry in your church, I'd like to pray for you. za tých z vás, ktorí ste pastori, alebo vedúci, alebo ženy, ktoré slúžite, vediete niečo, rád by som sa za vás všetkých modlil. Everything rises and falls on leadership. Všetko stojí, alebo